Mentaka sengi usyong kenor ke indor bat hau anjong ke khasil autonomous district council uba strong pilar khajana habakren kum ukongsan hajeng lang senjuk kirambak kur ka brief news trap hadinam hol long bak jing klan jong ki kur kade hajing klan jong ki kni lada ki kni ki tulot ka kur ru ka tulon lada kum ki kni kim shim ya ka kur man pen klan kan long leno ei ya ka senjuk long badai man shim ya ki jing kli what up hado bandawan tap kom saw kalong ke ba sonsi mentah bani ba wat hagane kari khasi jongi lasdang mi kita githat jindar lada ka kur ka khlan ngat uloong bakum kine gi ei kinom jia dalile ruam usyong kana ka HDC uloong banlai na kite ki baro ka syong ha ka kur ka bakhlan ka syong haulong ki bakhlan ka banengkong bar ka bakong san kalong bakum ki ude bandon ke jingan bala ki persa bat kumba kalong menta kami ke jingkeno ba ukni ule ayu hagane kasngi kesenjuk legit igeno kitkam batmai hag legit yo ba living kharpran kum presiden ba Erwin Sutnga kum working president ba Rafael Warjri kum general secretary bat kiwe keno kitkam kibanya tenrong ya kam jong senjuk to ngin pelong ya kata kalongkor kabakhan sa sising pat kalongkor kabakhan kamdei lemba kesenjuk kalongkor kabakhan kadai lemba jompi kikur paper kibadai kini jom kikur paper kadai lemba jompi lada phi kum kilong kini fitlat kesenjuk definitely kam tulang kasenjuk kala ban ai ka cikikai lane kala ban ai kano ka program ka ba yandai berkata ban ka cik berkelain hagi babon hagi banta hanrai lada mangaban ba phi ban ibadai kita kini ngem shim ya ka lane ngem snap ya ka ban berkelain ya ka lembah ka kur la jam kalam le noi ya kasenjuk na ta kada ni dei ban shim ya ka cikiri iwei pai what up tak hadu bakong saw kantap ngamtem kay kabatja hakani kari kabi jeng nawan hang niru kelasan dan angin pinya kubur bana gumbang yi mata syri sami balami sa kuthat jenda hani jengi ro asrak badro te kadiru kamdei ka imlang salang kabante lakam ringini ban mau kita ro kidai kikur jongnore jongno bangangai skam ada kikur kila bante lakam lese kani ka process of third gender kala banwan kamtem tambah yamata ada ingin nak bante lakam dalile kanong Syari nungwi Gibriel kena sekolah mentala ada pipen pimla ban penbor iki lada kikwa ban identify yalade ban identify yalade ngade way kasyong ha kamon jom tu kena kata kalapoy stage ban habang apay iki news kidan kibalawan ban identify hapok kakod ba Mr. George I want to identify myself as a cat. Ngamdei human being, I am a cat. Kita kibawan ban identify lagi. So, namar bagi ik so, dan ik miau pelat, ki identify iki berkata. Tengah su, I lupa kacing maham. Lupa ketika social media pelat telep pelat. Bayo kani kajingja kabajah resmi kan wajah kani kari itu. Telara kawan kum kata kajingja yano git kena. Pin kena yang imlang salam di pin kena yang kesnam. Di pin kena yano. Na tak kadaw. Ngaom yapi ikur per badan. Bangin lain na kita gigi baru kasyong ha kakur dapat lain
Kasyong ha ulang kenyi wa klain ban yalong in touch begitu ki persa jokhi na por semua kalau dai ke bagi kena bau tau kenyi ule ayu ula persa ula ule ta kalau dai begitu nama ngai bon kita ki long kenyi watang ban phone ki kun persa ki phone watang ban keli kum no hilang ro ki tule kita kita kay kadang ko pelom ya kilam kenyi banle kita ngamte retan koi kadang pangatep balada ngi ko kilam kenyi ile kita kapan pa bagi ngi perfect belum ko kini bagi penher dor ya kita kan ciklong kenyi jadi nah tak kadang wat aila bila de bagi long ko kita kilam kenyi kiman penher dor ya kor hari ini belum ko kita kirishat kini kiri belum kiri shot cakukur pantai pan snack pan gram yang ikut di pusat amdan nak away kalan kelenti pantai kalau ber lantang nak jing snack jauh bunyi nah tak tahu lada ngi ngila long bunyi ini ban soto bangi dan dia kata jing kiri kabasher kai halade namar pihak long idol pihak long nong set example pihak long nong sneng ya ikut ki bersa na kata kata gede berlong adkar wani jing kum nong te hak baide batkani sejau ngaslo manang ba na kalian joka ke HADC oh ilayo ya ki anganya gini kisnam ki baladan arai ngaslo manang ba Susi anu menta kikur ki parangban wan ban register apa jong council kidang dan tam kumban yo ho tam ni tingi guys kam banga kentur ya adi kesenjok ba guys kam lomba ka kesenjok kinai lang ka kentur ba pen yele wan ban register apa council lese kita kian yela bandan ka jingduna ngi kloi ban priang ba phi phi ngi ya kata kajing tuna ban lemba kajing peni je phi ngi rectify ke kata tuna namar ka thau brio kane ka batuna suda ngi ban kanwa kata ubrio na balong perfect kanwa wa la do brio 100% perfect. He is not a man, he is a god. Only God is 100% correct. Nata kata boleh ya ke Bible priang ya ke Bible nama do kita boleh. God is 100% correct. We are human being. Tek an kebasna abo HDC lese. Kalau benar kajengna. Yes, ni priang dia kata kajengna. Regi kloy ro priang dia kajengai jenggot jempi way by way. Bila banai direct segi ni bila banai yang makas jenggot it doesn't matter meleleh. Tabang priang yang kado kajengai jenggot.